Labang somong VP nang ki jabalong ki ongdung kana hokdun ki dola ki Jaisalmer coastal region Gujarat lapen Rajasthan along rialong hendo. Cyclone mate mong VP biparjoy nijang India anathu nang ki jabajok. Gujarat along rialong ke do langpiarai malom ahawar along anki meri hing adi lapen communication cables hai kana hokdun edajok. Me lapen communication over sai long katora dokoklo. Labang so kisung apora hut radatum kisung kacetong nangalam the ang ton pen kachini dunjia phanpura Union Home Minister Amit Shah ahin pen Kuch district along kedo jakho port along an kahumri padopon. Labang so apora hut rad lapen arenga huke so dunbe ka bang phwa bang phiatum pen sitami jingki chethan padopon po. Laso pendet mandvia long so pi lapen bhuj ahawara long sitami palidampo. Halada kisung ke phovik arada tuma phan kiso kilangabar sai pipon polapen kirap kevale pon apuchak kilang chari padopon po. Labang sorni Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel lapen trek cham sai kamalong ke thekidinga tumpen maikang ni ponji aphan sitami dota hai. National Desk Report Karbiang Long Lai.